Hi guys, so ndi fulufhelo Rita the blogger ubva haningei Rita M multimedia. So guys, namusi ndo ḓa fhano ni Thohoyandou High Court ine yo dzula ili Mvaterfala Magistrate Court ti ndi une liwoni maḓadzhe ene a ḓivhea nga stage name SABC Livu a khou ḓa u wana khaṱulo yawe ya milandu ile ya fraud, mara ni ḓo zwi humbula uri kha heinoni khaṱulo hu khou ḓivha na pre-sentencing report ine kha ḓi tea u thoma ya itiwa, i kha ḓivha na mafhungo a si mafhungo uri khou tou namba hafho judgment namusi zwo vha zwo fhela ti. So ro dzhena ngei khothe, ri tshi dzhena khothe liwoni maḓadzhe a takuwa a ima vha mu vhudzisa murena uri u na maloyara na vhunga sa vhunga iḽa ḓuvha nga dzi 4 dza December ri tshi bva fhanoni vha vho mufha uri mini, vha khou mufha tshifhinga tsho uri o nyaga maloyara isi ḓa u ḓo nyaga maloyara awe a private kana a muvhuso kana a to ḓi ambela ene muṋe. So ene muṋe a tshi fhindula a vha khou amba uri ene na application u khou ḓo amba nga pre-sentencing report, u khou nyaga u dovha amba na nga bail reconsideration a ri u na mbuno ntswa. Murena vha ri hai u sathu thoma u amba na nga dzi application kha ri thome ri fhire hafha maloyara uri khou tea uri zwi ambe zwi kha record zwi pfhale kha record uri una maloyara na kana a una. A vha khou sumbedzisa uri hai ndi ḓo ḓi imelela, vha vhudzisa uri u ḓo ḓi imela zwino fhedzi na kana u ḓo ḓi imela uya hoya, ari ndi ḓo vhona uri ndi ḓo itisa hani, zwi amba uri arali nda ita zwavhuḓi u ḓo ḓi imela uya hoya, mara arali a vhona uri ha ngo ita zwavhuḓi u ḓo nyaga maloyara u ḓo vhona uri zwi bva hani zwi tsha phanḓa thi na vhone murena vha zwi ṅwala fhasi uri hai u ḓo ḓi imelela until further notice. U bva afho vha thoma u mu vhudzisa uri pre-sentencing report yo lugana, ari pre-sentencing report a yo ngo luga ngauri ndo ri ndi tshi kha social worker vha ri vha nyaga court order. Vha tshi ṱoḓa court order nda founela mutshutshisi vho Mulangaphuma nda vha vhudza uri hu khou ṱoḓiwa court order ndi zwi itise hani. Vha ri vho Mulangaphuma na vhone vha ri vhone a vha ḓivhi uri u ḓo tea u tou zwi itisa hani zwo tou ralo ngori a zwiho khavho athi ngori ndi maloyara wo requestaho pre-sentencing report. Hai na murena vha ḓi tendelana na vho Mulangaphuma uri zwi khou pfhala uri mini vho Mulangaphuma vha nga si zwi ḓivhi uri hu khou tea u itea hani ngori heinoni request yo tou nga maloyara awe vha tshi khou pfha uri vha khou ḓo ita from tshikwamani tshavho vha i make sure uri zwithu zwoṱhe zwa pre-sentencing report zwi a fhela, vha sa khou zwi ḓivha uri u ḓo nyaga tshumelo ya muvhuso. Vha fhedzisela vha khou amba murena uri zwi amba zwori zwino nga ṅwe nḓila u khou nyaga u apuḽaya na uri a wane ma-social worker a muvhuso a mu thuse. Vho Mulangaphuma vha sumbedzisa vha state vha sumbedzisa uri hai vhone a vha khou objector a vha na problem nazwo kha ite nga nḓila ine a khou kha vha mu itele court order a ya wana ma-social worker ene a ḓo ya a interviewa vhathu vhene a khou vha funa uri vha interviewe vha tshi khou prepare heinoni sentencing report. Hai ndi hafhaḽani a tshi ri ho luga zwi amba uri heyo application yanga ndi nthihi yo bvaho ndi khou ḓa kha ya vhuvhili ndi na ṅwe application hafhanoni. Application yanga ndi uri kha vha reconsidere bail kha vha reconsidere heiḽa bail mara mafhungo ane o vha sathu thoma u amba kana u i vhala report yawe ti fhedzi murena vha vha khou sumbedzisa uri mini vhone vha khou pfha uri u tou nga hezwi zwi procedural a zwiho mulayoni uri vhone vha nga dzhia tsheo tsho uri vha khou khantsela bail yawe vha fhedza vha dovha vha dzhia tshiṅwe tsheo abe tsho uri bail yawe vha khou i vhuedzedza uri ene kha a nnḓa. Vha ri zwivho zwi tshi tonga ndi u thetshelesa aphili kha decision dze vhone vha dzhia. Ene muṋe a tshi sumbedzisa ri hai murena i hone section ine ya tou amba nga hazwo hezwinoni zwo uri zwi a konadzea uri vhone vha ambe nga hazwo. Vha ri i ri mini section ari hai ndi hafhanoni thi khou i ḓivha mara ndi a i ḓivha uri i hone ndi ḓo ya ari ndi a ḓivha uri i hone. Vha ri okay ho luga zwi amba uri ḓo a dzhena for 10 minutes iwe u penḓe u sedze section heinoni ine vha khou amba uri i a tenda ri i vhale. A sumbedzisa uri ene zwa bugu a nga si kone ngori bugu u ḓo fhenḓa a neta, ndi khwine u shumisa internet a nga nyaga laptop kana founu ya re na internet uri a fhenḓa. Vha vha khou vhudzisa uri zwino u tshi khou amba ngaurali u khou nyaga u sumbedzisa uri ngei Maṱatshe u vha u na founu na ngori a ngo tendeliwa vha na founu. A ri hai murena a thi khou uri ndi vha na founu hangei Maṱatshe na wanala na founu ni ndo rwa sa nowa yo dzhena muḓini zwino hai a thi shumisi founu nne zwino vha sumbedzisa uri zwino u zwi ḓivhisa hani zwithu iwe ara ne vha ri u zwi ḓivhisa hani zwithu ngori iwe arali u tshi khou ri iwe hezwi zwithu zwi amba uri o zwi ita kale o sumbedzisa uri ene o zwi ita kale o zwi sedza kale murahu hangeni a tshi gugula sedza uri zwithu zwa mulayo zwi tshimbilisa hani. Vha ri zwino iwe wo zwi ḓivhisa hani uri u ḓo vha u incarcerated zwino u ḓo vha wo dzula dzhele zwino Maṱatshe u ḓo vha Maṱatshe zwino wo zwi ḓivhisa hani wo thoma u ita research heyi u tshe hayani u sathu fariwa. A ri hai thi ri ndi na fhaḽa ngei Maṱatshe nga ḽavhuvhili na nga ḽavhuṱanu hu ḓa mashaka anga na vhangana vhanga vha ya nda vha ndi khou vha khou nthusa u ita dzi research dza uri u khou ṱoḓea mini. Murena vha ri okay ho luga zwi amba uri mini iwe u ḓo tea uri u ite ri ye ri adzhene ri step down nyana u vhuye u ḓo ri vhudze uri
section ine wa khamba yone vha khou sumbedzisa uri na application yone yavha i khou tou ḓa i khou bva kha miya ṅwana wawe i khou tou ḓisa vha na application yone i khou tou ḓa i tshi bva i kha gallery a ngo tou ḓa nayo ni muṋe vha ri a ri vhone vha tshi tshekha vha wana uri mini ene muṋe o tou ḓisainela kha commissioner of oath hafhaḽa ono tea u saina mapholisa o ḓisainela a dovha saina na hafhaḽa ono saina ene muṋe vha vha khou sumbedzisa uri mini wa zwi vhona zwa uri u si na ngeletshedzo ya mulayo u nga si zwi pfhesese u ḓo ita mistake yo no nga yeneyi fhedzi anga uri o vhona ṅwe ine a i ngo sainiwa ye a vha o i fara vha ri ho luga a ṱuwe na inoni mapholisa vhe vha mu sainele vha tshi fhedza mu sainela vha tshi tou fhedza u mu sainela hafhaḽa u ḓo kona u ita nthu u ḓo kona u ḓa nayo na dzikhophi dza kona u vhaliwa hanengei khothe dzo ganḓiwa dza dovha dza ganḓiwa na kha hanefha high court nga murahu a fhedza ri murena ndi khou humbela iṅwe khumbelo thi fhedziha ndi khou nyanga uri ndi songo lengisa court nda khumbela khumbelo uri ndi khou pfha mahevhehevhe nga muṅwe wa pholisa hafhanoni vha ri na ṅwana o bebiwaho nga dzi 25 dza December nga Christmas zwino na ndi tshi khombela u tou mu vhona nyana u ṅwana murena vha ri hai vho maḓadzhi hafhanoni ndi khothe a ro ngo ḓo tamba vhone vha khou nyanga uri ṅwana vha khou ita zwa midai vhone vha khou ḓo uri ṅwana a ḓe a dzule na vhone na hafha kha dzi dogs na vha ri hai nda ndi khou to amba uri kha ndi mu vhone nyana vha ri hai vhone vha khou ita zwa midai ngauri na tone ye a vha o humbela ngayo na ndi ḓo tou zwifha zwona zwo ri ni a muḓivha ndi livhuwa dzi yoguti na kha gaḽari ra khou sea vha vha khou sumbedzisa uri mini vhone vha khou tonga vho daleliwa nga mitambo ende hafhanoni a si mitamboni vha khou ḓi amba vha ri vhone vha daleliwa nga ḽavhuvhili na tonga vho ri ḽavhuṱanu mara wai ṅwana sa ḓi haningei vho ḓo daleliwa maṱatshi vha ḓa vha musumbedziwa haningei vha ri hai sori murena u tambisa tshifhinga sori vha ri hai vha songo ita zwa mitambo hezwinoni vha khou tsa vha ri vha vhudzisa houḽa wa pholisa uri pholisa iwe wai u tshi ḓivha uri muhumbulelwa u na ṅwana ene muṋe a sa zwiḓivhi iwe kana u ya ita u tshi ya ngeni muḓini wawe muhumbulelwa pholisa ḽa ri hai nṋe ndi khou tou thoma u zwi pfha zwino zwi tshi khou ambiwa hanefha uri nṋe ndi a zwi ḓivha ndo hevhedza nṋe ndo vha ndi sa ḓivhi tshithu a thi ngo amba tshithu ai bvafho ndi pfha vha tshi ri mini kha itsele fhasi case ivhe yo ima up until zwenezwo zwithu zwo no luga zwo fhelela na ine ya vha hone nga ngomu ṱhamusi na yone i ḓo ḓivha yo no bva case ndi ḓo ni vhona nga part 2 ngauri kha ḓi dovha ra vhuyelela ra pfha section ine muhumbulelwa a khou amba yone uri ndi yone ine ya khou ita uri ene a ṱoḓe uri bail yawe i reconsideriwe athi bye guys.